loto le tutu sawalai ona le mawasei lunga. O ai ele poe wanda upo wasei na dia oe. Mana oia le loto ai vai vai loto tino e. Sau sawia tau, tai vai vai o. Beta te no nopo, ile mali e o si o loto. Awande i e to e ma, salo salo puna. Beta tali tono pe ata so so la ni maruna. Maambe ona nau nau le mutia i le sa. E maape na nau 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 ya o e loa. Si au wa mi o e lea mamalu ma le tau wanga pau. Tui a lo fatu ma lo pa ma talu le tui na nau. Sau sawia tau, tai vai vai o. Beta te no nopo, ile mali e o si o loto. Awande i e to e ma, salo salo puma. Beta tali tonu pe ata so so la ni mauna. Maambe ona nau nau le mutia i le sau. E maape na nau 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 ya o e loa. Si au wa mi o e lea mamalu ma le tau wanga pau. Tui a lo fatu ma lo mama talu le tui na nau. Sau sawia tau, tai vai vai o. Beta te no nopo, ile mali e o si o loto. Awane i e to e ma, salo salo puna. Beta tali tonu pe ata so sola i maruna. O tātou whailoa e whiawhia i naua, sopo mailo tau soi fuale nei a whiawhi, wha malole on sai, malole ngā rulua e whi auma ngā ruenga sa whita i tunga iai. Wha pia fwoi fua whonga ma por kalame pe ono tō whita aloa i ele nawa yaso, ia a o se lao lao lele fwoi, wha manu ia tuai, ia lea so sao tina i tina umalavo so tātou o tunu, e pe o na whai longa iai le malamana li la. Wha talo whatu le mai monga so tātou o tunu, i ono tūlanga wha lupe, feo yo le tala le lei sa fe ngai fo mala upu fola fola e pe ona yai ile mala mana le la pepe sino le tunu ta pa mo fola polu e mai se ona yo ta tu tanga ta lo mai mo mai e iso o se ta fola nei la lo lange lunga ya o le tanto YouTube o le vai ngalona se fruta sile ne o le tanto por kalame o lau pa lo to leo ma o le vai nga fai u fo le nei mo le tanto moto nei polu o le nei lava por kalame sa tu fa te se le WT media fai pa anga mala ofisa o le komisio fai ngā palota ofisa o le komisino sul fai ngā fa te se male lango le sempor
whaambea I male TV Jansi whaafitai whaapito foi e le whale tupe o le Sāmoa Commercial Bank mo le whaantupeina ia ole nei foi Paul Kalame o lea ua mafuta antoi foi ia male whionga ia semu tafa ia pole tō whai a malolo lima vai pule mai le ofisa o le komisio whainga balo ta lofa semu tafa ia whaataro whaatu seunga mai vasa malolo foi ia I le nei foi a fiafi me whaapoponga o le tātou Paul Kalame o lau palota o lau leo e pe foi ona ave for sanga I le whaafonga mana mai moa o tātou watunu ia mai se foi ia o woma paanga e sa lango ina le tātou Paul Kalame lewa e whaailo ia o le vaenga munipuli le nei taru lava ona whaatino le tātou Paul Kalame lava le nei ia mai se foi o le tuu ina atu peo o le o tongolo ia ili tāmu sanga e ala I le vaenga lea o le resistala ia le motu nei polo ia o le mea lea e whaamalo atu I foi ia I le pa ia maulunga se o tātou watunu ia I le nei foi vaenga o le tātou Paul Kalame ia ma tūlanga la foi pe ona ia te lo se lao le nei foi lea a seunga mai vasa ia se itau whaata tuai ia tūlanga foi la ave I sila le tātou watunu ia mai le official commission o whainga palota lewa e whaailo ia o le vaenga muli nei o le tātou Paul Kalame ia mo le motu nei o poro o whanga sorenga luenga resitala ua toi ave I lalo mafo fau I le vaenga mua la o le tātou Paul Kalame le sa whaapeo na saunoa ai ia le afionga I le komisino o whainga palota e a mai a toa lava ia le ata o ngā luenga whaatino o le a whaanga solo I ngā luenga ofisa o le komisio whainga palota mo le tausanga le nei ia le utatou o mai utatou tūlalata fo I le o ngā tutonu o le tausanga ia e manatu la ia o se vahenga le na e mai mo iai ia I whaanga solonga o le tātou Paul Kalame pe ia o na masani iai ia wa utau oto atu si vahenga le ina ia pue maua mai la o mai mo le nei teimi a mata o le tātou Paul Kalame ma au waina ia lu esi atu lava I se teimi o le tātou Paul Kalame ona o le ia auna I misi te o e vahenga pe o uta ua ia avatu e foi male au te lenga o le tūlanga o lo iai e renga luenga resitala ia vahenga umai o le afa pea ona sile e lu tātou o tunu ia pea foi le teimi o le ato e tu ina mai iai le avanoa seunga mai vasa malo whaftai se muntafa wala tele ia nei mata upu ia awai le mai moa le whaafonga anga so tātou o tunu e mai se lava ia ila tau le ua nga vaa ia palota le tau sanga fau tau tele ia awai le tātou Paul Kalame lo na winga ia sa o se muntafa wone e to ese ia ma le tātou Paul Kalame pe ona ia le nei fiafi o le komisino sulfa inga ia e to mua I lava le tātou Paul Kalame ia la tau for sanga ia mai lai na folo sanga ia e se fulu le sa o tau mai mo iai o lea o mai iai ni nei vaenga e whaatitau ia I tātou whainga palota le a mai mo iai lea tunu ia I le nei fo ia fiafi e tāua matatau ona e malmalama I oua ia tatau ona e o whaamanuianga umalava nei e te anga vaai I lou tū langa loa ia o se tangata soifua o ia tatau o se tasi lea o poutu e mo'omia mo se atu nuu e whaavae I le ami o tonu pūlenga le lei ma le file mu o le amana ia ma le puipuinga o aia tatau e whanau mai ai se Sāmoa saunga le mu mani tangata nuu saoloto ma le fia Ai te le ila foa se whaamatalanga manatua ia e vaavai lo uso a tangata pe onoa a fia ai o na langona ma ona saolotonga. Ai se a, ona e letu saunoa lo saolotonga e whaali ai o manatu ma e iai o onga o le tūlahafono I lo leo tangia o ta iala ua whaatatitia mo mata upu whapenei. Tātou ngā lulue whaatasi e ati na e ina se Sāmoa e whaavai ni whainga manino, awanoa tutusa, ma mawhai o na tali atu mo se lumana I manuia. O le amana ia ina o le nofo le lei, tau singa o le file mu, whea lo fani, whea lo ai, alofa, whaaloalo, o la saunga le mu ma o awina whanau, pui mai sauanga, amana ia mana onga ue e ia ia fianga tu mau o le soifua, o le amana ia lava lea o aia tsau o tangata ta eto atasi. E le whiangai vini mtapana, e lea o ia foi e le matapia le manaia. Ai o se tualalo o le nei Paul Kalame,
o le amana ia ma le puipuia o ai tau a so se tangata soifua e amata atu ia oe maau i to tonu a tatou ainga e ka le sia ma pulenga li mwhai pule e nuu mafioanga. O le tatou matawhai oi ma le tatou ngaluenga e tau soa whaatasi mo sa Sāmoa fi le mu sa au loto saunga le mu fia ma le manuia. O lau pālota, o lau ai atau lea, ma lou tiute muni suinga. I ai lo ai atau ia wanoa e mau e whamtalanga. Ai e mataalia, ma fisiri ngia i tūtāua, e ma whai e ona e whaia sau whiriwhiringa poto. A oanga i atu i le whainga pālota ia manatua. O pūlenga le lei o le whaavai lea o le whainga whaatemo kalasi mautu. E whaamauti noa ina ai, le amana ia o leo o tangata, o le sao ato atoa o so o se whaatinonga o ngaluenga. Ma le tātou whaamaoni i le whaatinoina o ngaluenga. Tātou whainga malo o loo whaavai whainga whaatemo karasi. O lau pālota e filifilia mai ai o tātou taitai. O se awanoa e mita ai oe o le tangata anu Sāmoa. A wā e leanga waa uma i ai tangata o le lalolangi. Ai maise i atunuu e leo whaavai ni whainga whaatemo karasi. Loa ia te tau e te pālota ai, ina nei wale tūlima. A whai wā ato le luas futasi tau sanga lo saifua, ia e mo o mia lo restara e te anga wa ai, e whaatino ai loa ia te tau e te pālota ai. O lau pālota, o loa ia te tau. A o lau pālota, o lou leo. I lona o te lenga, o le whaatino ina o lau restala, mo le whainga pālota tele. E lena o se awanoa e te aua ia i whai ngā upu whai. Ai o se vaenga tā ua lea mo le pui o le male una ia, o ai a te taua tangata. O se awanoa le ma whai ai o ne au ai le whause ino tū la fona, e pui ma una ia ai a wanoa tutusa, whaamasinonga tonu, ma le saola tonga mo tangata una. E tāua tele mo le matai tū ino o taitai, ma le whaamau tū ino se mālo e ma whai o na tali atu i mana onga, ma ai a te taua tangata. O le wala awa le por kalami, ia tātou ngā lulu e whaatasi, e whaatino le tātou ai a te tau, e pālota ai ma filifili sui tau wā, e tusa ma whainga manino ma le whaatua ina, e tusa ma lau ai a te tau, a wā o lau pālota o lou leo. Whawhtai tele lava mo le awanoa. Soifua ma ia manuia. O nisi nao whaalawiloa mai company ma pisinisi o lo langoina ia le tātou por kalame le toa taliu mai ia e a le nei vai ngole fiafepe ona whailo le sa ia le forsanga ia ale komsina ia le tātou ofisa ia ele amatanga lava le tātou por kalame le nei ia e tu sai foi le ma ngā wenga ia o le whaatino ia ele le yona e sa noa sa mutafa ia e ngā ruenga pe ona whaelo leu wa whaatino ina tātou ofisa whamule moli aftai tele lava ia o le o ia tonu wa ile vala le sa tau whaata tu la matanga o vaenga le atu e ave ia le le il fa fonga tātou atu no a fai fo ila sa e muri tai pe lava i le tātou por kola me nei o la palota o lo leo mai lava ile amatanga ia le wo o mai le fiafile nei o ina la te mawai le atoanga umalava me se ala por kola me mo wa le por kala me mua lava i o forsanga mai le fionga le komsina komsina ofenga palota le fionga ia tu le afoa tu ia felolo John Stanley ia le sa ia fa matala mai ai mau ili mai ai nga luenga fa ata auto le official commission ofenga palota mo le nei tau sanga ia po le afa tau sanga le la tu e wa le la tatu la tu foi ia yuni e peila si vala le ai wo manatu ai wo mana ia foi la te mi le e tu avatu ai le te lenga le
o nisi o ngā ruenga le na tā ua pena sa unua i le fionga le komisina o whainga pālota. Le o whaatino, le lava o whaatino, o loo whaau au pea, ia e pe o le tā ua le nā o le vaenga fwele, wa mai le whaavesili. Ia i le amatanga, o nisi o ngā ruenga le tā ua i le fionga i le komisina, e au fia i le toi amatari o le tā minusanga rona lua, o le resitala, ia leu tātou tala noa, ia le la alamana whaai ua i nei, i le vai maunga ona umai leo le taamidu sanga luna lua le singa luenga lana le ta ore komisina la atoe a mata fo le luenga lana ia le sa fa solo lava mai mo fo ia tatu prokalame ile tulanga bo o ile tu malo le nu e pe ia ona ia e tau mai lava ile vai aso le na vai atu nei le mai mo fo ise teimi le ototonga o afio anga sa mo de mawine le tatu prokalame o le siva enga le ta ua ile sa unuanga le na o le whaatino ino whaatala noanga fo ie o nisi o tūla fono tau whaaufi. Ai sa iei on teunga, tūla fono tau whaaufi e patino i le ofisa o whainga pālota. Te pei o le tūla fono tau whaaufi fo i lea o le suinga o le lima te fulu tau sanga, mai le lima tau sanga whaina le liu. Ia o isi teunga sa iai, o le teunga fo i lea o le pālota mai whafo pe o le isi a teunga tēra na le sa tūli matai uma. Ia pe feo o fai iai le sina teunga pe o tau whaata atu ia le whaatara noanga na le sa whaasavali fo tasi le nā ngā luenga le sa tā ua ia le whaisa whaatino wa umon whaatino ia le nā fo i vaenga ia ele o nā malalaina fo i le whaafonga tātou atunu o le tūla fono leo te tā ua ia le ilu maa me le teimi i tono le parlemene ia ai ele ima fai ona toe lotea ia ono le ngase a malo o tonei ai o ngaluenga le ofisa leo te tā ua fo i le whaangasolonga wana porokalame o iso ngaluenga le tūlanga lea o aso whaapitoa ia fo i lea whaata ua i tangata pālota i te maitau le nā tā penanga ese fo i vaenga e whenga i mo le nā vaenga le sau tātou iai ia fo i sau tātou muli mawina wha mai e lava i aso tasi nā ngaluenga sa whaapeo na tā ua lea fo i sa whaatino ia ina ia mawhai ona sira fia ro tātou atunu e tā ua o tau e tā ua le mamaro le atunu aisea le anga o tau e whaia ia le pālota le sa wha amanatu i le lua vai aso talu wai tole vai aso i tu atu e wha umar vai aso le na tia nei ia le wha amoe moe le na ia tasi nanga luenga fo i sa whea ngai male ofisa e pe ia fo i ona iai o le tūlanga fo i lea o le wawanoa e te tala atu ina ia talo sanga ma ia tu e fia ngalulu e teimi le palota ia tasi fle na vai ngade sa fa ilo le tala lava no le teimi nei e le linka le office te nga iai open pe tala ia ona e resitala i le fu le te fa atumu resitala mai ai je na vai talo sanga mai ai tasi na vai ngolo fa atino le teimi le te pena foi la o onga ia e te pena o onga mo ila tau le talo sanga mai ia ina e mafai ona malama foi fa atinonga o le tātou pālota pe fai se pālota la ititi pe fai se pālota fa nati pe fai le pālota tēra tau sanga fou a ua malama uma ila tau ia ia o onga e fai pe o isi nao vaenga le ta pena ai o le tele ai o ngaluenga wa uta ua leu fa atino ngaluenga tonu wana le na ta ua le sanga a mata le fionga le komisina ngaluenga na office ai mai tau mai la se unga mai vasa mai fa fonga le atunu ele fa penga se kala fo ele fa kumur kai mur ka ko programa deng sa go ir kum singa le ai na sa noa fa tino sa ngoa fa wa te pio ngal wengo riskala o le la me fa wa la e pe ole tau a to anga na va nga le pio na me fa fsili se ro fa tai ta o ia le va nga pe ona e fa ilo wala foi ia le ta pena yo so ta to tunu mo le fainga palota ia ole la le taimi ia tau sang fo ia ole na ua malama manino foi ia itolanga umai ta pena le ai ia lau palota le sia vaenga se mo tafo ta to ye ia wa pe le restala lava le ta to te pisa ia le taimi le nei le se senga ia ole fa nga solonga saya alwai mo ia mar fa nga solonga lo na lua le uan na ia telele vaenga le fa fisili ia le ngor to tele fo ia o tato ele loa ia le vala le na ia fo ia fio aga mai tu malo ia o pasi mai ia le ngaluenga a le tāua mo e toe fisilingi ai le nei afiafi o le whaanga so longo le ngaluenga le sa a mata le tausanga le te anei a mata i le aso valu a perila tausanga le te anei a mata i le ngaluenga le sa alu fo ele i e whaatinonga o le ngaluenga me tau e wha ia team se o i tua le office
e tofu ia le team pe tofu ia le vaenga male tu malo i le tausaga le te nei fa te inga fa nga tula ia no ma ai mua inga luenga ia ono ma tasi no ma lua va fonu ti ari pata i tu pailalo tausaga le te porta mo sanga mua tasi le team sei le ano ma tas ano ma lua ia kasi le team sei le lono winga pe fia se furwa ia no utolo le tu malo e kasi le team sa ka vanga ia ngai le na fo i ai tu malo ia fa penar fa solonga sa ia ta milo al mo sa vai sa fa penar te usanga le te porta mo sang mo pe ta eu suinga tele le to fa fitu na ine ele komisina lango fo ia po le sunga ia ti tu o ele fa urulu ele vai ngo onga ma le recital o le fa tu langa le tu mawa team e fa ai la aolo i tasi le tu malo ai o mo ye team e fa te usanga te nei fa team tasi le team ida i le tu malo al te usanga le nei fa team o mai le ku malo e kasi fa kai finga fa kai inga fo ila ia no ama lua le pito mai ya o mai team e fa ya no ama lua ya le so li iro kwa ngu so solo eva fa solo ku o sal lesi sal faka aba pela yo uma team o lesi team aluia i le sori le si team i o la koe ya ro kwangu fa pe solo fa pe nga o le fainga le fai tulanga le ina ia o ma ave ia le malo si angole officer i tu tono le tu malo le ke lo ku la vuere le kasi team ai o la si ku malo ia le wo le ku malo le pe fia la o le ku malo le wi ai i team e fa fengo fe mo le ngaluenga fa pe vila le ku malo ngale kolungu ia o team mo team longa lua team longa kolu ia ai me team longa fa maka ku le ngo le si ku malo le so fa solo ia fa pe nga fo ile ina ia fengo fe la tai ia le fa tinongo o le ngaluenga le fa tinongo flea na le si le alwe nei ia fa pe na fo fa nga so longo sa va ila tobia ia o le manatu lava o le peona utaua foi le ngata di komisina rangolango ma le vaenga le resitala ma le office ina ia maua uma e tangata le vanoa maua e tangata le vanoa ua o le mea visa mua mua ia e va mamau a mei ka wila pe o le ngu ulai o le wherenga luenga e mamau ma le makongu a o le lunga rea lungei o ke le popoli po ko ngu ngei o ke e o me ka yau nga luenga longa winga o ke kauli sa vali ku fu e ngu ngai kala danga do kiro e o me nga luenga i ama to pe o suinga tele le na se unga mai vasa me fa fonga na tunu le fa atino le nga luenga resitala le fa alu table nei e pe o uta mo le fa faingo fie mo le tatu tunu na ia nga ia ne fa atino nga luenga resitala ya moni so nga le tulanga he pe ona e fa nga solonga na lua le nei ya ole tatu restala wa mua faingo fie lona lua wa ba kilinga ko lo winga ya ole upula mai mandai masani ona tanta we le ya la se alfanga ona o tu tonu yo tonu mo to wa fio anga ya le tatu nga ruenga restala ya e pe ona ye lona fa solonga lona lua ya ole si va nga se mutafa ya ota ye pe ya ile tulanga leo o nga ruenga ya le tatu officer ya langa e sele mai tau o tanga ya e se ngal nga fa tino le office ya wa to tele la mai tau kalau kan nga restala la fa ya le sa e to lo wina nga fa tino pe ona ta ua ya ele fingar komsin o lo fa tino le temile ne o ka me fa i por me nga e sele sia so le singal e sele sia so po nga ya fa tasi malo after tele we mai sili le nga ola wa ai fere kasa wa ai eu kile o mai ya sa kilo mai fafo ya mo ba ka mai mo ma salo ma winga manga wilele sa ya wa o fafo le la bo sa ngi i ko kongole o le me lo ko ye fa ki ngo wenga ngi ka fa nga pa loka so ele foi ngofia ele chegou você o cara foi e lá ngai o isi foi o era ele que ganha o ele e quando cala foi ele ele iso ko fia foi ele ko quero yo ale fa nga ele ka ring ele o ka ngor ka ring ele fa nga yo ele ko pukele ya mara mai kula fo ko fica paro kasir ngar wek ayo ko fasila bedave ole sa ole leia ole wingo le tala foi ele fai ngar ngar beng ele fa pe finka e so se me finka ai vai ele ngo winga que le mangu malo ai ole tulanga sa ole vai na mai fa ai tonu le ngal wenga ma loto yo ngal wenga re fa tinu
le o se ngaluenga fo ile le fa ta fa pa o le ona fai le fa ngaluenga pe ona ia ia e fai la utala a se nga mai vasa ba mai mo le tu no ofisa o fai nga palota por komisa fai nga palota e ono vai nga tele ia o le vai nga mo vai nga le komisino fai nga palota ia le ute ia to nga ala si matu vai nga ia o le vai nga restala fai a onga o le vai nga te pena ina palota ma fa tino ina palota o le vai nga o tu la fono fai nga fa vai ma su enga ia o le vai nga fo ile o unanga la tele ma tulanga tu pe maua me fa penale office va ia tulanga ia aseta office ia mar vai ngale lo no le vai ngale IT tulanga fo ile lo fa e ngaru luwe di tulanga o office o ta inga ma wala fa ona pone ia pe o vai ngati tele na office ai te va ai o ia ele fa pe e ka o fa inga ngar ko vai nga ma ko ka ia o ia fa kasi o ma ngar we ngi o de winga fo ile fa mtalanga tauta ia si da fiele ko le ola au nga male ola nga lulu ngi ka ngaka ko ngoro ofisa ele va pe faila kala o mo ke i ai fa ola u leva ai ka o mo si de fiele ko sacrifice ke me ngaka da le wingo le kala aso ko fu ile sko nga ilo nga lulu ke mi ngi ia nga lulu e ama ke le iva ia ile lima ile fiaf ia le fa wa wisi kula le fa wa kule ile valu de por ke mi ngi ai le fa pe ka lo le fa ko isa e ke va ai o ke fa no longo mo kala ngoi ka ngaka ngai tina e o ngai ka mai kai e o foi ri ku pare ka ko ri se fe ala de ka fa de viau ka penga ia la ko fa ngau ai se lenga le e se mai marfari ele io ka mai ki le o mai lo le nga lu e official commission fa nga pa lo ka ngalwenga e pe nga o nga ka ua le ngalwenga le sikala le alu ke mingi ia lo fa ia ko alu aso a kasi le aso malo lo nga le aso sa pakia le sa halu fa ngalwenga se va e o ile aso sa o mai ile aso nga ka le o mai ya vai nga fa funga le ava kula vala ave ka ko a mai ko curioso va ile aso sa ile lava se ke me ma fuka ma inga ma fuka ma fa nga ma fuka ma ku wa lu umre ke mi ile ngalwenga o le simele pa uitia o melo afika out so se fai por que le fa fica o dire fe ngai male ngalwenga fu ile ia per ngalwenga le skala de ka so ava fica o le skala la ko ia halu foi baku ave ia fa karangoanga la ko ia vo ile se o le kele o mau fa fica o ia fe ngai o ngo fica ngalo ese o kangaka o ile le si foi la me ko winga e ku wa se vai ngai au ku le ada ofisa le ava ko fa karangoa pe kungi baka upu ver vakalango ai sawar kanga kaya mga olonga lava so lawa ka kiele maka upu vakalango mai olonga ngamba ngak malifinga vale foile fai de melo ka fai boy ai lango ite ia lo tula fono ia ngalu office ia malitelo fai tionga ele nga tiere na vaenga itele ia le fai tionga e o mai ele foi tenta o so o ita tu por kalam faari lo fai kiu ilo sa we ke skala faari lo fai kiu ilo sa we ke palo ka pe fai ele palo te le foka o ko ia le ngalu wenga le ko ia fai kiu ngai la o de ko fam kala ku le e tele o lo mai le tulanga le o feanga ye male ofisa ia o le vai ni tauta i le tulanga fo ile le la fo upu mafa nei ta register ka ke lo fa mai ni o me ofisa ia ke lo kalango nga mai deso ia me nga wenga ha mai so le mero ka ngai ke ngai ma kala mai so upu mafa la fo nga ka ke ala ku ikua ai ngalo itanga tende o lai lalo ku la fo ko so pa lo krebe o lo la fo upu te fa bata o lo pa la vale o lo mai o fa ma mo se e lalo tu la fo ia pe ko ya va ku ngai va ngai e lo foi e ta tu ngal lu fa tas ok ma lo le on sa ia le fengo fie pe la foi on e to lo lau ia le tu langa pe on ia ale pitola au ale tatu official ngata foi le ia o fa fita uli ia pe on ia le tatu official ia le temile nei ia wa tele la foi on so va nga pe on ta ua ia le lava tele no tatu ba ai ia pe tatu wa nga itua ia tatu nga stala le sa e fai loa
ya le tu ato te mbela whainga duenga ya awaia le tatu ngā duenga a lo lofa i lea tunu ya ole tatu sama whai mal tu ala lo so tatu wa tunu tatu wa lofa mai nā tatu o whainga duenga anga yane he ya e whai ali restala tatu tu malo ya matatu wa fio anga ya ole au o tuai ya le tatu ngā duenga ya ile nava ya so manato le tatu wa angai se tatu malo ronga pupu tatu tu foi mai vai nga whai o tatu por kalampe. Ile totally mo tanto por kalambe o lau palo toro leo ilona mai nga fai u ya le ne foi vai ngole fefio lesa yai ya tato wa ngadwenga restala sa siel tato por kalambe ya ile vai aso to na ipe yo na yai ya la fio anga mang yang yo na mai mo mai la tsuno o se va engale nei le tali mai la fio anga mang yang ile anga yan tuwa yo ngadwenga restala le ofisa e pe yo na yai le nei vai aso e tūlanga ese mai mangiangi nisi o whale reisi tala le tu malo vei monga tōru. Pe a fua ye le toa tele male mau popo mai o ilantou e wha atinu ala tu reisi tala. E pe yore maa fua anga fua ilea na whasilingi eile whailau tūsi o le awhio anga. Pe e se awa toa tele i tangata e anga i ane wha au ngāle a manoa. Mai tau ni ta heo le lofi meo sio mātou ran whamani. Sa whaasile sile whaiwhi au i whanisa i leo sa o tōna. Ya i whatawhaitau langa fo i lima o la mātou se mātou nu. Ya sa avea i nai whaiwhi au lau te longlongo pui ali i au lotu. Tautua nalwha moi moi la so. Toi paune o langa noa wa le au mau fo i awa noa lea wa ngai mai tua mtanga ruanga ma whawhitai e fo i la tau mo le au nanga. Ya maore si tu wale vana fia restala nai o mātou tangata. Si la fia fo i o le e a mātou le tofi fo yo le mato tu maro vai mo tolu o le fiamo le mista o topi o le nei se mato no o le sia tu ta o le fia fai fo se sao ma se leo o tangata tai to ta se wal palota wa fai o malo le os fam talanga le meu ina ta to fai malo nei waitai fia fai se sao wa o la wiki si o la mun via da o ni to ko bumu ke mun muri ale o man fai do ki se o la van pe fa afte e fo ila fi on tofi fi on lo fauma e ma su to mai tau se mato ale tau lo pu iri wa le mata sa lo pu iri I fata fai tau la mato no a sa fa mata u fo il fono al mato no la sto na te fon masani al mato no ya so to na mo masina ya le sa lo pu iri ya fa mo bonni e tautua nā i o mai i ala o tari mai. Ia o le hoi whaftai esi o matua no e te tari mai le wala watu ma le whaalau I loa sa watu. Ia le wa ngai mai a o masalo le wa mai atu isi tai ap. Whaftai e fo I le mitanga luenga ma la tau e whaururu ia. Ia mana ia mai o le whaatala ula kufo esi o matua ala le whakani. O tele na mai atu isi tai ap. Ia le anga solonga. Masalo le matua lola le matua anu I mangi agi o wa mai luafe. Le tangata palota. O le vai mongoto ya pe on mel na le watu isi o le na ngai mai si mai fail vista o no le o fa marcial matonu o le simel le sa fa marcial matu mo bori fa sala nga foi del molto nota de palot mai mauna tu pe al vale e de tongi le sala le fa go fiele le ngai meres talum fa tino palot le na ya ta ya pe la mena o nga wa isi o matu la fa Dawa sila foi pa ia mitanga. Pe o mafu angale nao le to telo tangata resi tala mang yangi o ngalu lo fa tase le kali sia mala fio anga. Ya ma o se fa ta inga le leifo ile fainga mo isi tu malo o le au o tuai le resi tala. Ya o se fa inga le na sa ile tulanga sa ia ngalu nga resi tala ile o tuai le fio anga ya o mang yang le manaya o le tulanga e pe ona ia le tali mai na fio anga ia o ngalu lo fa tase pe ona fa ilo le sunga le failo tusi
ia o le kalesia ia o le whainga nuu ia e loa mai i le mau popo e ma nei te le tilo atu i le o tonga le sa e au mai a se unga mai vasa ia ma le momo ongo lo roko i kaimia le sa wa va ia koi mai ue pe anga fa pe ngo uma e le fa pe sa yengu ku sa le leia ma ngai wa pasi me le ngaluenga pol meo le mau poponga ele ngaka i pe nga ia fa ngaluenga le ia fa fi au ia o sui o le ngu sui kamai kai ia e fela ke pela me o fela kusi vele le pe le fi au le fe o le la o le ke ku pela o fela kusi la ale i o ngol vai ngol fale me va penga ia au ila ko voiga se ko fe ko oi ia mai a ku lunga fai for folanga vo le so sai ko for sa ai for fola ko i male ngal benga le skala a pe o le tiro na ma na ia te o le report le sa tu i mai i mangian usela o le ku fa ia ku kala le fa ku ko ka mo ia fa penga ala sa vai la foi o sa vai le lo mai si ngu ia ko i vai monga vai mo kas le ko koi le vai asor ngi wa maka ia inga ia ola ko fa nga inga le le avango kai pio ko fa nga e le fi nga mangiangi mo le foi le fi nga uta fa nga ile fa ma fa te inga fa kai inga le le o fa te inga la le mo miel te mele ia fa no le na o le tato por kalame ia awai le tato nga nga stala ia e pio na fa nga solo ia e le dai foi vai temi ia o le na ia ua au mai ia le afio anga mangiang ia e fai mawhaatai inga ia ele koe mō mai nā mangiang i wo uma ale a fai le mawhaatai inga le lei ia le ngātau nisio afio anga i upolo nei ia ale mo teli sala fai ia o le a forward wai ia le tātou por kalame o wa le ua lata lava ina mai a ia le restala ia i upolo nei ia ai po ua maua ia sau tala lata mai ia o afio anga taitasi ia o ila toua mai au na restala i le restala le alu temile de ia sa bana fo le tulanga le wa mai ai e te walunga tu fo se tala mai no official commission o fai ngā pālota. Ia, e wawe fai ona fua, ia ile sila rea tunu, ia e mese fai o tangata i le resitala, ia oi tū mālo, i le tāua le wa au mai, o le wa maua mai le tātou numera le tu ina mai, aftai fo i le sunga tamita ia tase, ia o ia le nafa ma le wawe o le tu ina mai o wha mau maunga nei. Ia ina e mawhai ona sila fia i fo e le ngata mo le ofisa, ia e mese fo o porokalame nei langa le ave whaala wiloa porokalame. Ina ia tau atu e fo i le tunu, o numera le le wa iai, o feo e iai, o e iri ngu mele le lei, po e iri ngu mele le kausa iri. Ia le tāua le nā e pei ona iai. Au te iloa tau tāla, au tau noe watu mua mua leo fa inga leo whai atoa numera le wa iai, o le wha mau maunga le iai. Ia i le pei ona tiu tino tia, ia o le asovalu, le wha mau maunga le ia o le numera a toa lava le rei ona utangolo le ia isi meu ke manga o vai aku isi fie le tunu a le tātou resitala le ua whaamawina ua 5 afe se lau ma le tolu 5 afe a se lau ma le tolu i lātou ia ua mai a ona resitala a whaapasene la atau tawa o iseme tātou tilo o le whatua whaase furufitu te se maleiva pasene o lono winga ia e mo ina va le te le numera a le te mo foi tuli lava le numera ia mo kuri meng paseng bang le numera wa me numera ma paseng ia si va vitai te le lava le te me on tato por kalame o ma pati atu ma se nga mai vasa o le ma talia tulea i lo to talia le officer e ala li to me fa tino to recitala ia ila tula ia wi ton numera le nei 5 afe se lau ma le ton ia malo whaafitai le tani mai le ofisa, whaafitai fo i le ono sai, ia wai te meo atuai, ia e mana o mira ofisa nisi pepa fo i le whaamauni a ti de lava, e toi fo i nei tangata toi au mai, whaafitai lo tō ono sai. Ia e lai si vaenga e te tau pe ona sila fia, iai mai lea numera o tau inatu. Lea o toi tau whaatulanga ina isi o vaenga, mo le sila fia e tātou atu nuu, ia me se fo i o le mai mo mai. Ia o le tūlanga fo i le lato e tamo whaila e whai ia le vaenga lea po o whea i tū mālo ia o la vea i le 5 pito i lunga, lona winga.
ia I whapasene, ka karangola whapasenge, ka eksiri ve foi ka o ka vanga whaalusi foi ka le. Po le are kele o ka kilo lusi. Ai whapasenge ar whaingore mea mau e lor kasi rua konu. Ta ua vai ka lua o ia lua sau no. Ka kofe ka uia ku malo nga nei ia tap 5 la. Ia o piko ilunga la tap 5 le piko ilunga. Ia langa piko ilunga. O ngo le sili ia pasenge. O ka ngaka o re kumalo. O mai aonga restala. Ia o le ala kumbe kasi me le kumalo le o le va forti. Valo sulu iva tsi ma de fitu pasente. Mo polu lava ia. Mo polu lava ia. Mo polu vai kumalo i polu le fatura ngana le. Ia o lo numero tasi ia le va forti. Ia ona pasene. E valu sifuru iwa tesi ma fitu pasene e lona lua iai ia le itu malo le pa e valu sifuru lua tesi ma valu pasene le pa le na le lona lua valu sifuru lua tesi ma valu pasene lona tolu iai itu malo ia tele pasene o tangata o resitala o le itu malo le o fale alili lua ia e fitu sifuru ono tesi ma le o pasene fitu sifuru ono pasene foi peno iai lona fa iai fale la taima sa matau fitu sifuru pasene ia ai rona lima lai le lima pito ilunga lea po le lima ko anga mai le aonga lea ia o sa fatalua sa fatalua e ono iva tesi ma le fitu pasene ia ai lai ona top 5 lea ia ku malo le lei ia fa longo le lei ia mausika ia we no foi fa longo le lei kami kia o fa ia onga mausika e fa ia onga e fa ia kursu enga se we le ver top 5 ia pa ka chu top 5 ia i se we ta o le na we to lo la fa fonga me lai le o ye le o ye lo tu malo toma fai mai lango mai ta to fa mo mo ia mai eu na ilinga tatou ngaluenga restala yo o tu desi tatou porkalami o ka ko nunga top 5 tau le ia tu malo ala le wa vai atua le lei ia le feitau o fa ula to restala o le lai e fa tu langa mai ia vai mo tolu lua fe fase la umar tas lua fe fase la maletas ila tu ia wa mai ona restala i tu tonu lava o le tu malo po le mo la tu sofa ile lola a vai mo tolu ia ori tu malo pito i mo la laloa ia la tu numero tanga to register ali pate tu pai lunga yo ali pate le la fu tu to le bot no le lima se la lima ono ia le fa ingo o le numero o register ia e ala nga fainga tauta ia vai ka o pika o ka fu le ngele le inkangu mela ia la o le ngai kai mi wa o le ke le vavole le ke ngolosi ka ko ia se o ka ko ilo ai fa kulanga le la ko fa kulanga fa pe fainga o le fo i va engole o porkalambe ia faingo fie mo mai mo mai o tatu o tunu faingo fie fa e fa fasinga fe o ia fe ton wa o ia ia ina ia mawai fo ia le atoanga le ia mo ta penanga ba le ia la vale resistar ele fa pe uma lore ta mo sanga polu uma e tatala la vale office bulinu ile ia sue pe ta wa so fu elas farili so fu elas stona ia wa so fu ala ia farili o le iva ile valu de po ia stona ia le iva ile fa ile fiaf ia lo no winga afa pe wa me mo misi oe a mo menga be inge po la ela tatala tu office i muri no ya ga ia ti ia ete resitala e pe o le tu langa na wa tu ila tu ngol ta tu numero po se o to go ia ile resitala ia ile taimile nei ni so vai nga to fia a so no ia se mo tafa nga to foi le ia o le o to ta tu ngal nga ile mo tele sala fai le lei fa fte tele lava o le ngal nga mo sa vai o le o fa tu langa o le so fului vol ma sinere nei lo no winga o mo le vai aso le nei wa le amata tai au le so balolo le so tina ia amata nga luenga ile so lua au lo no vai aso lo la le amata lo se va ile fului va e amata foi la vala i tu baloio a fasara le anga amata foi ta milo foi ile se vai e fai pe o le fenga le sa uta o le amatanga ia le fanga so longo nei o le nu ile nu le fanga so longo le o nga luenga ia o tu langa na la ia le motele sala foi e tala pe foi no ofisa o lo i se vai sa le longo lo i ofisa ona foi le luar market sa le longo e te tala la foi tu ofisa la ia nga ia nei mole recitala fia mau le IT po ala ni fa mau ngata u palo te fia fia po se lola o le se update le lola lo tu malo isa vai anga ia ne tatu ofisa i sa le longa
ia mau mai ia ia unanga e pefe ona mau nei office I Murino ai te lo se la le fo ile Tautua e watu fo ia le fa talanga te wala tu ia te nei mai le fionga komisina me se fo io komisina rangolango pulenga fo ile mai office le matu fa tele la vai ia ila tu waristala le sata tala sua lava ia ile tu lango le numero le vai ai I tu malo te tele ia pasene I tu malo tele le numero mai ona resita ai e mo le atu dengan fa tele ono le amana io le o atu officer ia e ui lava fo ia o atu officer e le o le lei ona fa onga te tau le taimi o le officer inisi fo io afio anga ia ai le avele ma alfanga e le ave ma alfanga I le officer ai le ave ila ma alfanga mo oi danga le sa fa yanga le wengi au ta follow mota po o lo lawa ai te ia luani ia mai sia au danga io fa onga officer e fa ti no ia le recitala fa aftai lo fo ilo no sa aftai le lava papale la pio no ta o le me fo ile ale ona si ile ta le mamalo le atu no la fo fa matalanga ia ona e ta tu va ve le ita pe lo atu ai le atu pe pe avatu va pe ile to e fai atu ile tama ita pe le officer ile pe pe atu e fa atu ai e fa mo io na va velo le ono so ile ita matulanga fa pena fa malo ru atu la officer ia fo ia vaenga ia o lo fa pe ona ave ma to ngai tatu ma futanga te sewe te ristala ia ma to ia nga ia mai be ia fa ato o le fa na nga lava ia sa ato to ia fa mo bonga ia e mana mia mo o fa te inga lava ai alo fa le lo na fa mai fa le lo alo te pena mai le PCDP o mai ia le bank statement au me po wa uma be e ke alo uma ka penga me nga ave le fa le lo ai a fai aku ngila le office of inga palo a mai le pepa fa na o se ID ia o pepa matai po le ala I se pe ki pitele amana I pe se pe me ngofu le la fa pe ata to ai wi le o le tala la vi te fa ngofie ia fa ngofie ta to ngalwenga le to wa fio mai o ma tu tali atu ia fo I vala pe ona tau fa pa ia to me fa la nui le fa fonga mana mai mo a sio tato wa tunu ia pe na paula se fa mutalanga tau ta fa te fo I tato por kolam ia mai si o fa fonga mai tunu mau ia ma pa anga lava I nei fo ile le te fitau ia tau langa fitau ia me o ia ngalwenga ma por kolam office ia ma fa ia le ai ma ku se o ia morio wa le si lava enga o singa ngalwenga le pa u te mita o tu langa na le alu fa tala noanga o le tu la fono tau fa ofi ia o tu malo palota tu fa fo ile pe ila o ka fo mo o banku ko fa fo ila ia fa la punga o le va o fonki o mai sa ke le sa wa ngori o va fonki o mai ia ang ano mo o le singa no ma le singa no venga le fa ngaso ia ma pa anga umala ta to bompa anga o lo mai mo mai ia ma wala to mau wai ia va ngai isa e mafai ona fa atino recitala ma fo na recitala o fa longa mai fa si ma for fa salanga a va nga umana e ma mole to i fa ftai tele ia isi o tato o tu ia ma fa lo tele se mai vas okay fa ftai se mutafa ia nga to foi leo le tato ofisa ia or komisio fa nga palota tu sai foi o tato mata buta ua ia nga to foi leo ia o tana lata mai o le tato ngalwanga recitala ia e pe o na ia ile taimile nei ia o le tato ngalwanga e fai fantas tato lango ia ile pitola a o le tato ofisa pe o na ia a ole fai unga le nao le tato vaenga se funu manatasi tau orunga tuai maupuru nei tasi le vai aso le ala malolo le tato porkalame ia ono toi fa awa wailea mo le motele sala fai ai momoli atu le fa aftai ile ofisa o komisio fainga palota ofisa o komisino sul fainga ia o le sempor ma le TV tasi momoli foi ia le nganga fa aftai ia ile fale tupe o le Sāmoa Commercial Bank feso swani le fa tupena ia o le tato porkalame tuli tau mai sesi ona fa poponga o le tato porkalame o lau palota lu leo ile vai aso mo manu ia tele fa so ngana tunu to fa so fo
Have a good representation of children from around the Pacific, and if they're not from the actual part where they're pretending to be from that part of the island, so of the Pacific. All right, so we now move on to the next part, and it is with great pleasure that I invite the Honourable Prime Minister of Samoa, Whionga Naomi Ta'afa, to address us. Reverend Dr. Alisana Pala'amo, Honourable Ministers, Heads of Delegation, the Deputy Secretary General of Pacific Islands Forum Secretariat, members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen, and our guests of honor this morning, boys and girls. Talo falava and very warm Pacific greetings. It is an honor for Samoa to host this forum for the first time. We are pleased to welcome the highest level of leadership from our countries, institutions, as well as organizations, because your support and presence reflects the growing prioritization of early childhood development across our Blue Pacific region. Today, we are not simply opening another meeting. We are here to honor our greatest legacy, our children. The theme, our children, our heritage, Blue Pacific resilience through ECD leadership, serves to remind us that our children are not passive recipients of care or policy, but that they are culture bearers, climate actors, and the heartbeat of Pacific resilience. This forum represents a turning point in our Pacific story, a collective reaffirmation that the future of our region begins with the well-being, identity, and protection of our youngest citizens. Since the 2017 Pacifica Call to Action, and most recently the 2023 ECD Forum in Nandi, we have walked together through natural disasters and economic uncertainties, yet never losing sight of this shared commitment. In Samoa, in February this year, we launched the Samoa National ECD Framework 2024 to 2034, a historic and whole-of-government pledge to invest in children from conception through to the early years. This framework, endorsed by Cabinet, integrates health, education, protection, nutrition, parenting,
and inclusion, and is grounded in culture, faith, and our village governance. Regionally, Samoa has contributed to the elevation of ECD within Pacific policy architecture, where ECD was endorsed in the 2024 Triennial Pacific Women Ministers Communique. It was highlighted in the Pacific Youth Ministers Meeting outcome, featured prominently in our CSW 69 statement to the UN, and continues to shape our regional economic and resilience agendas. These are not just technical milestones, but cultural shifts, representing our collective will to shape a Blue Pacific, where ECD is foundational to gender equality, climate justice, and economic stability. But perhaps our greatest achievement is not in declaration, but in acknowledging and listening to the voices that matter. Today, Samoa and UNICEF Pacific will host the inaugural Pacific ECD Summit for caregivers and frontline workers. For the first time, the region will hear from those who carry our children through daily life, the grandmothers, fathers, teachers, health workers. Tomorrow, you will hear their collective voice, and I urge you, listen not with policy ears, but with ancestral hearts. The work ahead for all of us is from call to action. I emphasize. This is not the time for polite consensus, but for bold decisions. Let us use this forum to embed language, identity, and cultural knowledge into every ECD setting. Infuse climate adaptation and environmental awareness into every curriculum and caregiving approach. Sustain the work of PRC4 ECD with long-term political and financial commitment. I would like to close my remarks with a reminder that I had shared in 2023. If we change the beginning of the story, we change the whole story. Let this forum be a space of brave conversations and honest listening. May your Talanoa be rich with wisdom, and may the voices of our children be the compass that guides every dialogue. And why? Because in the end, it is not only what we build for them, but what we build with them that will endure. It is now my great pleasure to declare the 2025 Pacific Early Childhood Development Forum officially open. Sāmoa. So the kids actually prepared drawings. We thought that art would really bring out their ideas and dreams. So we're going to speak about their drawings that they've done. The first drawing they did was what I love about my school the most. Remember that drawing? Yes. So we're going to pick out our pictures and they're going to explain what they drew and what they were thinking when they drew that picture. So the first one in my pile is by Animalu. Animalu, do you remember your drawing? Can you please share with the audience what you were drawing in this picture? What do you love about your school? I love when my teacher teaches math, and I get to eat my lunch when it's lunchtime, and I get to hang out with my friends. Ah, very good. So your favorite subject is maths? Yes. And is there anything hard at your school that you need help with? Yes, there's a subject being someone and it's hard for me. What do you think will make that easier? Practice? Yes. Okay, thank you, Animalu. Thank you for your answer. Our next paper and drawing we have is by Leme Vaka.
This is a very beautiful drawing. It's the front and also the back. Okay, you can share that. Means I draw a tsunami hitting the land, and the trees are blocking the tsunami. Yes. Draw some birds around here. Me. Just the entire universe. Yep. Earth, the sun, and then life. Okay, our next drawing we have is by the beautiful Rusila. Rusila, you have a mic there. What do you love most about your school that you drew on your paper? Maths? What do you love most about maths? I can see some different things here. Okay, say it one more time, Rusila, please. Okay, she said about weight. Which one is heavier and which one is not heavier? So you love that about maths, and I can also see addition and times table. Why do you love that? Because it's easy. Because it's easy. And what's your school in Sāmoa, Rusila? What's your school that you go to? Robert Louis? Robert Louis Stevenson School. Our next drawing is by Nafanua. Nafanua, can you share with us on the mic next to you? What did you draw on your paper? Maths. Maths. Oh, so you love maths too. A lot of you love maths. What do you love about maths at school? Times tables. Times table. And I can also see you drew something in red. What is that subject? Samoan. Samoan. That's another favorite subject. Why do you love learning Samoan? Because we are going to decorate a flower. Oh, okay. Is there anything else that you love about your school? No, that's it. That's it. Okay, thank you, Nafanua. And we have Sharishadai's drawing. Can you please share what you drew in your picture? I draw my school. Okay. What's your school? The school is in Savai'i. Oh, whereabouts? Where did you go to school in Savai'i? Because I love going there. What's your favorite memory from school? Learning. Learning. And what's your teacher's? Do you remember your teacher's name? My teacher is my Nana. So it was extra special. Thank you, Shaddai. Perfect. Very nice drawing. Okay, and our next drawing is by Enosa. Do you remember this one? I draw my teacher, and I draw math, and I draw the students. It's hard to do science. No. What will make school better? Practice. Thank you, Enosa. Okay, Farasiko, this was your drawing. Remember? Can you please share with us? I love some pencils, and that's my friend. And I love science, and the only thing I love about math is the times tables. I went to school at Sāmoa. What's hard at school? It's maths. What would make it easier at school? Playing with my friends.
It's your turn. Can you share what you drew in your beautiful picture here? What did you draw? I drew Kairos and Talamai and me and our dad. Oh, you drew you, your dad, and your mom? Did you say your mom? And what's your favorite thing about school? Sonic. Sonic. Is Sonic a cartoon? Does Sonic have powers? Superpowers? Does he help save people? Yeah. Oh, nice. Okay, thank you. All right, Celestine, in a nice big voice, can you share about your artwork? What's your favorite thing about school? My work. Okay, and what's the different drawings here? It's my subjects. Subjects. Maths. Why is maths important for kids to learn? It helps them with life? Yes. And English, you also like English? Yes. Writing or reading? Reading. Reading. Okay. Anything else about school you like? No. Thank you, Celestine. Did everyone have a turn? Nafanua, did you? What's your favorite thing and what did you draw in this picture? I think you drew soccer. Are you another soccer player? Okay, thank you. But I think you had two papers in this pile. Can everyone give them a big round of applause for that? I think you're warming up. We're getting more and more talkative. So we actually have one more artwork that each of them drew, and this artwork was about what they want to see in the future of the Pacific. A lot of them drew very beautiful artwork, so please, when you say your answers, sit up straight, big loud voice, and try and remember everything you were thinking when you were drawing your beautiful pictures. First up, we have Animalu. Animalu, what were you thinking? In the future of the Pacific, you want it to look like this. Yes. Tell us, what is it? There are mountains with a lot of birds and a rainbow. Yeah, and everything looks colorful. Yes. And beautiful. Mm-hmm. Okay. Thank you. This is a very pretty picture. Thank you. Okay. Leme Baka, this is your one. I draw the Pacific of the future. There's somebody driving on a boat coming to land, and some trees. And some birds in the sun. Yep. It looks very beautiful. Yep. So nothing's very... Yep. All right, Rosila, what did you draw in your artwork here? Is it the land or is it the ocean? Ocean. Okay, and what's in the ocean? Sharks and fish. And they're all swimming together. There's a lot of sharks and fish. Have you swam in an ocean like this one? No. Okay, thank you very much, Priscilla. Okay, Farasiko, tell us what you drew in your picture. Big loud voice. I drew some mountains and a sun and some birds and a sand and some valleys and a tree and some fishes in the water. Is this in Sāmoa or Fiji? In Sāmoa. Have you seen a beautiful place like this? I think so. Yeah. Oh, very well done, Farasiko. Thank you. Darius, what do you want your future in the Pacific to look like? I draw a fish and a dog and I draw my friend. Shh. Yeah. Oh, okay.
Do you have a best friend at school? Yeah. And who is the other man above you? Jesus. Jesus. That's very nice. Darius, do you pray? Yes. Yeah. When you need help, or every day do you pray before you eat? When you go to sleep? Yeah. Thank you, Darius. Nice artwork. So, Steve, what do you want your future in the Pacific to look like? I want the ocean to be clean. Nice. And is this a sunrise or a sunset? Sunset. Yeah, I've seen one like this before. I also see there's animals. You want lots of sea creatures? Yes. Yes. Okay, big clap for Celestine. Next we have Enosa. Enosa, what do you want your future in the Pacific to look like? I draw a fallen Sāmoa and coconut trees and mountains and birds and a sun. And have you seen a place like this before? Yeah. Is it clean or is it dirty? Does it have rubbish? No. Not all the time. Not all the time. Okay, thank you, Enosa. Very good job. And Nafanua, this is your artwork. Can you tell us what you want your future in the Pacific to look like? Did you draw nature? Yes. Okay, what is the blue one? The sea. Sea, and the orange? Sand. Sand. And I can see some people. Is that you and your family or your friends? Friends. Friends, lots of friends. And I see you wrote you want new plants, new people, old people too. Dogs. Yeah, okay, good girl. Thank you, Napanua. What do you want to be when you grow up? She wants to be a doctor. Priscilla? Just a doctor. Oh, one more time. Say that one more time, Priscilla. I want to be a scientist and a doctor. Wow. I want to be a policeman and a singer. What do you want to be when you grow up? I want to be an artist. And Mamu? What do you want to be when you grow up? Teacher and a singer. A teacher and a singer. Darius? What do you want to be when you grow up? A plane with my dad. On the planes? A pilot? Oh, nice. Very nice. Oh,
sanga o soifua i pea Sāmoa. E te alu i Amerika, sole awane i ngalo. E vi ia pea oe e tangata, i lauanga nuku whaatau sanga. Tautua mama oe, Tautuanga umaia. E momi aloto e po i mai, ma le tau sāpia. Tautua mama oe, Tautuanga umaia. E momi aloto e po i mai, ma le tau sāpia. E momi aloto e po i mai, ma le tau sāpia. Afa tonu leitu lae tolu nei a fiafi o le aso tofi i le whawhunganga e mese fo i le porklame ea a le tautua si whonga le lau mua mai Sāmoa le ua mai o ne mai mo le tele ia o nisi o porklame e te tau lava o na si le fie mea e ngata i mea lo whanga solo a whawhanga le malo mo le atina i le lei e mese tātou whanau i le Pasifika e o fie me le tātou tunu. Ia e whapena fo i le long puia li pe o le tātou o le tātou au fia e maise si o tātou tunu i le tūlanga mo o ia i le wha ngā solongo le restano whainga pālota o ne tāua tele le vaenga lea o le mea o le una ina e whausi ai le whainga le whiriwhiri o se whainga malo e tūla i mai ta ia lu tātou tunu ia i le lumana i whaatalo whātu i a vaa leo mafta mai ia whapena foi ia Margarita, ia Petelo, papali i sina leo le ia tau le sā, feti to mata, o nisi o le tau Sāmoa le maftanga le amtanga o le tautua mai Sāmoa. Ma nātu le neia fiafi ma le whaanga solonga porkalame e se le vawe o le vaiaso, ma lona whaanga solonga ma le ta'vidingo le taimi. E aso lulu loa ia se vai aso ia wa mai a fo level was tof to tasi aso farele ia le tele o le unga lulu la to ia fa mai anga ia so to nai ia mai a fo le vai aso fa penale e mole o le alu le vai aso la to ia o ia le e sili on la ngona le nga fa malo mal fa tele mal fa malo si fo ia unga lulu le aso ma lo lava le ona sai ia me se fole tautua tunu o ainga a me se kalesia e o te loa mal talton o to te leo niso tato ele o lava le ele o ato tol malosi ia le fa malosi lava tau fa uma ngā ruenga ma ngā rurue ia e tau fa uma ia wa ole fa vai foi ma tele aso malo lo maso livi ia o le titi foi nal se le ni moa ia lai fi nau lava ia o le mele ia e te tauana la ngona o mai tātou ia o le tātou tunu e meise fo i whanau ha onga
ia lea e totongi e piri a onga me whapena me whai le kare si e nalangona e lei sole se tau whai mātu natu na i e nei vaenga i e whai ngā ruenga mga ruru e tau su e mele se leni e whai la o se leni fo le lo mo piri totongi ia a le vanga ino se leni fo le mo le piri a onga ia e le te tau e lana ta whao le whai ngole a onga ia to ale mwha to anga le a onga ia onga se leni ia ai mesela ia mo le au vaeng fo ie tari vala au fo nei me fai le Tautua ainga nei e o le kalesia o me fai le lomatua ma le to ina tau singa mai nei ia fa malo le to o nanga fa malo le tau si ainga ia male fa ma ite o me le ma le ono sai fo inga ruenga o lo fenga iai sa fai mati munga le vaiaso le nei il Tautua tunu ma nei ele fa amal ma le mo mai foi nei ele matua sulu tele le la ia ai mo ia vevela ia ai sidia tu lo tele aso tu paolo lava tele nei aso ma o mo e foi le ava no ia fa mamango ila lava ma ia matanga me niso to tele Tautua tunu ia lesa fa nga i masini fa mamango foi ia ma fale ta lava ia sa nga ia foi le mo le tele o le tanga mei o le vaiaso ia e wha amaro le umwha aftai le tua wa maua le lao le maua e sina la lea ia mo mwhai e lona whai singa ruenga mai si whi au whai le maasani e tātou i whafo ia o maumanga foi ia e mese lava ia tātou tūlanga me foi ia whala au whai sua o tātou tala no nei tūlanga o whala au whai sua me o tau mawha au lea he mau e ia le tūrang whaelele o tau ngatala i titi le tau o le pepa kūkama whatalo whati a tau whau ne mafta mai pepa kūkama e mese le tamato o tamato le sau ia au tau le tamala popo a whaelea ia pe watua ia lisi teimi whaelele whaatau i tātou tangata whaelele na o whaimatau sioki mai le loro wā le tau le nei ai wai pe tau whaale tonu le tātou le nei whaato anga whai o whala au whaisua ai o le mea la le whala au tau mawhamata la le wowa ia ne wa tele le tātou marketi o le tamalo sa salapa sau ma le mori ia e 5 mori i le 5 tā la ia wha mori 5 tā la ia o isi te mua toru mori le alu la pe o le no whanga la le wanga i nei le tele o lau mori vo le whaatau mai salafai so mai an tātou tangata mai salafai nei tātou ai mai salafai a ngai lo lunga i mato tua te vai a mata tua i lalo le vaenga foi le ia le sai ele fa mai o fa mama toto foi le lalo o le fatunga o la arua tua tau o le matua mori lo atu le vaenga le na ale fa la wo vai le vai aso ne o tau le foi se mori lo winga la mata foi e va vele sa o le mori foi le ia va ve foi na te atu le fuata multa se ia fa umi o le lau ia tātou tangata o le mori o tā ua te lele whala au tau mawhamata ni le tunu ia ai mese la tātou ia ngase na leo mai a whaatau pepa mori ai na o le pau ala le mori le o tele nei na o le mori saina wa o le toi wa aise mori Sāmoa so o te leo loa po le mea ele o te tō ina le mori Sāmoa ia po le mea wa fiu to po le po mo se fa ma i le moli Sāmoa o le te vai ese moli Sāmoa na le moli sai na la le sau ia Somalia na ma to foi moli fa tau me o le ma nei ai o tama o fruit o nei te mi le a le fu vai wa amata na foto le na ni i me le fa tau o le mango la to ia ele o motiva la ele so tatu tunu ia fa manu yanga le tu e tatu la ele ngata fu la auto mafamata ia fa penale ulu ia fa solo ato o le manioka o le fai i o ta mu o le talo le tele al tatu tau mafa se o le mei ma to ia tu ato le tatu ofisa e o la ne o le tu oni fai o le pupu fai ala o la ne le si fai fu ia o matu na arwa ele si fai fu arwa ele si e o la fa manu ia le tu tatu lo ele vo le tau mafa maua fu ia saule a voka la to ia ia mo watu tu inga fala o le fafta ia le tu o tatu ia se tatu o tunu ia e fa malo e foi ele tatu o tunu ia le ono sai ia tau tipi la le tau mafa foi le mei o ano manufasi
tau fa te isi le tau mafafole ano man fasi ia ai fa tele la tau mafanga i fuala au tau mafamata mafala au faisua ia male vai la male niu o le niu ia le mo wale niu ia so uma o le esi ia male popo foi ia tau mafa ia ma ai matua so i fu malolo ine tau te tasi ia onai tala e mea lo tutupu se tatu tu no fa o popo mai tatu telefon e fu ina i mea fa ale tonunga fu le wa mata fu ina di ai mai ele o tangata uma e to i titia ia nei vaenga fa ale tonunga ia e ele te mile nei ia le la wa mata fu ina mata i tu en tanga lo lo langa e sea o se tasio fa fita o sea ona tupu sa ye foi te misa tupu mena ale wa mata to ya dia ai mai ya le la tomo fai e fa ngata ya awan e aveo se be foi iso solo pe le lo fala o fa saina ona o tato mai tau wa sui mai ya le neto telefo ya ma sui e foi ma me tupu ya maunga ma mata ti foi me tupu o le ma ua sa usu e la vale mata o pu nei ma sona fa ma ninga foi le ya o le la vala ua fa ma ne mai e ia nisi o ta vale ia fe wa isolo i le taulanga ia ma pe foringa mai la to te fa se ina alo te mai ta ia o onga le tonu le to inga mela le te lo o fafo o atunu telena o tupu la me le la wa mata no fi mai nei wa umale me foi le dia tato ne o le fa malo sia tu lo la valenga ngana sio tato aing o le ave fa malo a wel to inga tu lang foi le e fai fa se e mo mua na vili mai ia lo tama pe afa pe o tamiti foi e la tu te makaina e ta vale fa pe la tu te makaina al to mai tai foi tamiti le atu tu langa fa te pas e fa tali ina le ta vale ia asitasio le ainga ia pole fenga luenga ma nava piki o le fale pe fa pe tasi el ta vale ia pe la tu ia inalto ina por lo matua o ina piki por anti por anko le ma sani na piki ina le fa na we ave le fale a wo mai taula el vaenga le o no na vai na vidi mai ia luta mai ai e o fa sin le fa mai ia le vidi tu mate mai piki oi oi e peila o le wabi poti ma tua e lunga le ato se tasio van ma salo mia sa lanu liuli ala wato e sui le lanu pae e fodinga mai o le fai le mele le taulanga i falfata le pasi a misa le tu inga me fodele o le oi piki mai o le aonga e mai taula e tangata nei a vaenga i la amata na o fi mai me fati fanga ata ti fanga nei e ale ta va velan ta fia e fai a fata ita e isi fata ita isi o mai fofoi i o moso solo pe o le alu le fala au fa sa ai na wole mfaina ti nei le alu ai ai awala o le a fia ta to alu ma fa na ai mai se le tu pa ta mai ta sol se wale le nei vai ta ma le lo langi o ta to ai ta lo fai o le mele na ona to fa ma na tu mai la vantanga luenga leo foi le ta wala tu ta to o nanga nias sili ale to fa va ve ona la pata ita to fa nau ma pipi i ta to fa nau e faini ta yala le e pui ai la to le watu le aonga ya ale ta to mota malawa o no winga fa ai loia le ntanga luenga leo le fa pe mai fa ai loi ma tu foi le fa ita maiti ale o le tangata lea o le ainga e masa ina la tue piki le aia se me le no so fulta vale lesi pe o so fulta vale le wo ia po ole tangata foi le au lotu po le tangata o le nuu awa lalto e oso ina fa tali pea le tama po le tina ia po ole uso po le tuangane le al watua le whainga aluenga e masa ni o ni piki ina se i vanga nā ua vala au atu de telefoni ma wha mao ni ai ia e sa o le na watu le piki mai o na ua iei se isi tūlanga le maalo fia o nei vaenga ia e una i nei tato whanau ia wha e te lava le tele o mo au wala le manuia i wāri ai mai ia wale piti ai le soi fuanga mantua foi o sau lunga foi numero alu matama ai tai foi le
tala vau ma o onga sue whaasalalau se o le mesa le masani i tātou i la aso e ala na sa iri te mana tua aso la o talai te ala na whaasalalau se o pau ta mai titi o se foi le me wa o na alu le tangata ma avelo na ainga ma toe au mai foi le whaasalalau bien na mai ta mai tila haitia a fa pe foi sa idea ya so la o tala titi tangata o tangata matua foi le wa ia se ngase po se mai a wa afia ia no na soifo wa ngalo me ia na mo mele nai ainga foi ta tole i se si no foi lo sa vali pau na me o so le ale sa o le mele sa wai ia wa su e alum fa na pau le mesa te lo na su e so la le tu o le su e mai ia le tina na watu e fa tau wanga foi dele e le to e foi na le poloka le te male ato sa e tau wanga na watu e fa tau wanga le to e foi mai a foi le e me sa tu pula aso ara fa mai o i ale me ai kolo ia so la o ia so tau ma fa na kolo e ma nu na lopa ale wo su atu le ai la pe na fa pero la ia fa pero fa tau pop na vai mai no va atu man fa tau lopa va atu fa tau la skulimi ia me na va ma tu hala na va ma tu da so te mi wa e me foi ai foi la woman na o se lo foi le ai foi la woman na ia me foi me ta fa longo la so me mai tu lo foi asio ta to ainga me sa al vai tau la ne so sa o tala ale si tama to lausa no foi amato e disse se me wa ese me ona ponei se me wa ese ponei eu no ponei mo ese me wo o nei te mia e moi foi le ai e disse me maria foi le o le nga i malama ta to fa na tama tai se ma disse le me a woni to tu wa no fa na fa pe al taxi po me so taxi so le se le ai fa mole o nai mena le utu atu nei tau mai lelei fa talo fatu ia talo fatu nei a fiafi sa o lelei se wa ese le lo langi son o no walu watu te aluanga i fasito o se songa so lua wa nga i fasito o te ya ia ta watu wale a onga fo ilele o la onga te lo le a onga masalo fa na ia le onga a matalis ai le preschool to tas ai po dia one le si le matua le tamiti o tele ha ine la tina i la umai tau pe o le grandma le o tele ha ia luma a le ta fa o tu pe lua mita mai tua lea e fai mea tu le to alua le ai tifa la fai ma tifa ne le fa matua le ngai le nei le o ane le lenga sama foi le au ta fa pesol le alo le tinale le mo ai a le mo tu nei fa na tu ia o to inga ai fa fetai matua o le te va ai al te mine pe on to si le fia o mai a matua o ai tama o le ava nolti na ai sautama e sawe no foi va ai fa na i le aonga e mo ia la e fa alu aso a toa ma le te sa se te mea o ngā teri le pui ina o alo ma whanau o le to tusa le te mine nei mo ai to tonu o loto a onga le ripoti ai nisi o vaenga fo i e lama ti ele so i fuo alo ma tātou whanau o whainga le mele o telefoni o telefoni ale o whaia nei e suinga e la uia teletonunga e suinga o le tātou lalolangi i mea e a ngai e tangata o meto tia le ma nuia ni wa kopi ia ofi ma anfa tasi ma fuala o fasain ia wa sa wela wa ili si me fo wa va ia tanto tunu e te fa te fo a fe te malanga mai nei o me ni te fa disi le va nga fo le la fa i lo atua e te fa te ai wa ia isi le wa to tele la amata na to tele ani ia tupulanga wale ngata le tama e ale tama le to te masani ai fa tali ia le manga tolu manga fa vai vai me moli tu lo poloka tu ta vale moli musa vale melo so lu kala malo kamba ia e hao e nal tu pe fa tawila na ava malos
Ale la wai fo Malaysi isi to atolu le fo over ai. Wa fe wa solo lai fa o lo lu mo fa o lo sain na mata mai lu mo fa o lo fo i sain i le manga fai i marifa. Se e alu le aisi fa solo ato ma u la vale fang taula. Aso ato ia e aisi so se te so stangata fa ele e matua pouda tangata ele e ono la matia fo ia tanto mo tinama ma tamai tai fo ele tanto wal tamai tai wai o la ma to ingata vale na fa pena o oil tinale te anna oi ia pete wo malo walo tamai tai no mai ala lu aula ia fa nga ia pe mo fo le pe bo tau fa mata o lo pe ale se tu pe tu ina tu ye ia alo e mai ia pipi mai ti wata fo io ta vale matala noa nga itina fo e se au fa itama ia matala vou mata vale fa pena mela e vatu se fotuanga to e adu fa so fa tau me fa pena o te aluna o e va ai se si o tamaiti to te o se wole le ne ia soe e o so fai oe me fa pena le fo isa ili mai o le fo te va ai tu dungo peng te fai langi antanga vengo leo ile page antanga vengo leo io le fu yesu e mai le isi ali ile a felice che le colio ia o so nga tu la fon no fo io telepe fale malenga oi tu lo lava si o tatu ai se matanga io nei me ta vale si o tatu tu no si o tatu tu no e tala noa no mai le aula lo tonga le na o mai le vasun te ni mato fe tau te mi mua le o tau nu ai i Sāmoa ina la wali ia na yuso ia na ofesilia tu le o le ase me na lua experiencing ai Sāmoa le lui ai te lu tala le si oso mai le lifa mai o le felanu colorful felanu lanu wa i o Sāmoa fat la le winga lau tala mai ata lofa mai e matua lan mo meo la au mo tonga la au mtafta fola wala o pa o ta vale tu lo mo meo o ma me o ma e vale uma ma au dele a mal mele mo ni mawa ya tu sama sitasio li u se uso tonga fato a ho mai foi sa mo se fo mai sa mo la tu no mo tawina o le tu mama e ni tio sa mo mama matango fi lantala e alu e toe fia fo'i mai Sāmoa, e toe sau le tausanga le nei, tala fo'i lea le au malanga le mai rarotonga, e toe fia o mai ai Sāmoa, e se le maa nei, e se lava le atunu la toi e mata fia ma le tali maa lo tātou tangata. E toe whaale to nunga ai nei, e au la aiti la e nei tangata to e titi lava, e au tātou uma, e mita si o tātou atunu. Au nai mea la hiti la nei. O le rinta mai mea la mea e tau wha tata mai tutupu se o tātou maafia ona e a ngai ana e tātou wha nauta mai tai. Oi. Ia, ai meise la, e iai oso wha inga a i la tau ia o le au talepe whale ia tu lou. Mo wha o limai i ta ngata mātutua o le tūlanga la le manuia. So le te whaalongo ati o ai la se nofo file mu. Ai te fo i atu lo a inga pe te whaalongo mai na viri atu se si nei. Uso, auntie, mam, o le whale mai ia papa po o mama le wa a fia se o so wha inga se te le nofo le lei. Se pi pase me le fatu voi le tau tonu se mea ma ai tu lo i o tato fatu voi le. Ona o mea ia o tū lai mele te mine se o tātou tunu. A wato e tu ua na o mele wa a fautua ine e re te tau anto e nofo na o mātua la o mātua po le ta mafo e po le tinare maota mana lawa e te tau ana i eise la te toa lua ia a ngai fo i pia a fio mai te a siasi mai po ni fofanga wha ale a inga i nei Sāmoa. Mole anma ave seisi te ua malanga te ua e whaatau e whaasino le mea a whaitele mauti no fo ile le lau drive lunga le tātou ala tele e a tu usesi o tātou le ise lai sene nei o le tātou aing tu i sau e drive se i o mai tau mata i tuma mai tau le ia mea o tu la fono ma tō wanga whaafta avale ma i nei Sāmoa to i ngā whaingo give way ia free turn o ato me wha emo mo li ia talo le limo o atu tu manga fa avta vale o tu ni se o masani
nei me whapena, okay roa wa le whape, o toa o lungo, to inga me fo se lau maila, le sawa e matua, i ta avale, e lenta mai am ta avale la, am ta avale a, o to, malai sene le umia, o mailo se tato tunu, ia, e te vai atua, o la sa, te ia fo ile la, te avele ta avale, e lima ta avale le ilu male kiu le, te whaatal te se, sorry, aluane a lesi ta avale aluane a, fifisi atua tu loa, aluat, a te vai atu, a wo maine pasi po le lori, ale aluat, e moa ne ama wha alwi fo ia i te tonu, e moa i manwi fo i te tonu, ia wha o ngala, ia, tu mai fo lele, ia wha o ngā mafau fau le, tu o ma le ilu, ia, tu ule awa no fo, e tau tau whiwhi mesi, alua, e wha pēnā le a mionga le wa i tātou i nei, e wha, e ese fo ia le tūro, wa i tātou i nei, e alu sā wea isi temi, i nei wha masa nei la tātou i nei meane, ia wa tupu se wha alawe lawe ma, wha maua te wāwhi wha anoa noanga whai ngā malanga, e malanga mai wha moe moe ngai māsia fo i mātua pōni fōwhanga wha ale ainga. Ia nei tūlanga ia, mōlo tātou atu nuu, ma nei wāenga e la ngāli tātou tautua mai Sāmoa le nia fiafi. Mātai tū nei wāenga ia ai maise ia nei suinga fōu. Wānga i mai, viri mai, whaelo mai nei tātou ainga nei alam whānau, pui ngoa umanisi a wala ia wa umanisi por nisi a wala e pui ia tātou walo ma whānau whamanatu mai nei a whai wa misi atu se whaenga le tautua le ne fiafi ia langa mai e tātou ma whaeloa mai nei a inga nei ina ia ai mai se anei a tātou whanau ia mali teimi leo le pongisa e wai eifo i nei mātou nu si o mātou whai a whiang e ta te wa ai atu dumo le tātou ofisa fo ile le level po te ale se fultasi te ale ele si po te ale se fululua ai a moane salu ta miti e lua salu lima mal salu tu sa oe fa tau salu ale a moane fa to amai o le fale le teini titi mal ta mai titi o fa to mai fe saru ye me ne ma fa tau salu la te minu roi me ma mai al ta yao al te fe la na roi ai lu fa to alu mai fa fela me la ma o le fale ma le lava va o sole so fa no le na po wan mo mori to mai tia la ai e no fo lunga le mo o se fa ta mala o nisi o matua i tu inga me fa pe la ma fo wa ya lu watu ta mai titi wan watu mo le tu pe le se sa lu ele pole la tu langa le e le o mana tu natu ya fianga ona e tātou walo ma whanau. Ia nei vaenga ia wha te tele leo so ia Christian Solomona le mafta mai, wha manuia tele le tua le nea fiafi. Ia ai o nei musika ia wha mai atu e foltau tua le 5 minute leo lo tutoe. Ia ona wha tātou wha maa vai fo ilea, ia ma whātou wha. Anelio na po Ba seki ai au fika Eva mai ile musica Se fe oe sole Ila nueva Eva mai ile musica Fa solo ai na io Ma fa na Se wala au na Oh mai au na nuena Ngalo ai fo ina io tina la ola fia fia ba 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 ba
musika na ole fia fia ba 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 Talafati anik maleu mafta mai. Se vale wapa o mai le kuka fo I uata amale vale mai o koko le apaka faro le ai ngai le I ai e mamai I le musika fa solo solo ai nai o ma fa fa na se wala au ma o mai o manuela ngalo ai fo inai o china musika la ole fia fia ba 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 solo solo ai nai o ma fa fa na se wala au ma o mai au na luena ngalo ai fo ina eu china música la ole fia fia ba 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 Malo tupu le on sai ne fiafi.